ijambo ni iryanyu Bwana Matata. ubu mfite ibitabo bibiri nshaka kubereka. Hari igitabo nagiye gushaka cyo kugira ngo mumenye abongereza ni bande. Abongereza nibo bajenosideri ba mbere bakoze amarorerwa kuri iyi si muri iyi myaka 500 ishize. Ibyo bisomwa mu gitabo cyitwa La Férocité Blanche, sinzira mugisoma, musoma titre neza, murasoma neza. Oui. La Férocité Blanche. Aha harimo amarorerwa yakozwe n'abazungu mu rwego rwo kwica abaturage bo ku yindi migabane y'isi. Harimo hano ibyo bakoreye abahinde bo mu gihe cya Gandhi, hari ibyo bakoreye les Indiens d'Amérique, bariya bari muri Amerika iriya nyine ya Joe Biden, bisha abantu ba gakondo, none barongeye kugira ngo batsemba bo mu Rwanda. Muri iki gitabo rero harimo ibyabaye nk'uko mubibona kuva mu 1492 kugeza uyu munsi. Bakaba barisha abantu batagira ingano. Muri Australia baragiye baratsemba, none bavuye muri Union Européenne. Ntabwo mwigeze mwibaza icyatumye abongereza bava muri Union Européenne. Abongereza bavuye muri Union Européenne kuko basubiye mu bunyamaswa bahozemo, basubiye kongera kujya gukorera za empire, aho bazajya bica imiryango bakayirangiza, cyane cyane ko nuza umuryango w'abibumbye Nations Unies ntubaho. Warabibonye ko muri jenoside badutereranye, kandi kugeza uyu munsi baciye imanza abantu bitwa ko bagambaniwe n'abahutu gusa, nibo bonyine baciye imanza. Nta muzungu urakurikiranwa ngo ahanwe ko yatereranye u Rwanda. Baratubeshye ngo bazanye mission de paix ariyo minwari iradutererana. Ibyo byose ni agahomamunwa. Noneho barangije bakingira ikibaba abicanyi. Ababicanyi rero abajyaga bibaza igituma inkotanyi, Perezida Paul Kagame n'abicanyi be batigeze bakurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga. Ibanga ririmo hano ni uko abazungu babadushumurije, bagashumuriza Ubugande. Buriya inkotanyi Bugande zakoze amarorerwa atagira uko angana mbere kugira ngo zize mu Rwanda zitsembe, zikomeze muri Kongo zitsembe. Basanze ari abajenosideri beza, kandi ababaremya, ababaformase, ababaremya amaguru n'amaboko ni Abongereza. Iki gitabo iyo ugisomye urumirwa. Abongereza bashatse gusa nk'abavuga ngo Hitler yakoze amarorerwa. Hitler iri muri mu 1940 niho Hitler yagaragaye nk'umuntu w'umugome, ariko ubugome yarabukuye ku bakurambere ba hano. Kandi abakurambere ba hano ntabwo ari Abadage, ntabwo ari n'Abanazi. Abakurambere bari muri iki gitabo ni Abongereza bakoraga, ari Abongereza bitwa ko ari civilisation, ngo akore civilisation, ariko njyewe navuga ko ari civilisation barbare. Ubu rero barbari yaraje, colonisation barbare, bakoresheje abirabura bagomba kwica abandi birabura bakabatsemba, nibyo barimo gukora. Iki gitabo rero kisobanuye byinshi cyane. Harimo ibyo nagiye nandukuramo uko bazambisha igihugu cya Nigeria, intambara ya Biafra, ndaza kuyiboherereza murasoma murumirwa. Mbese biteye isoni n'agahinda. Umuzungu hano muri iki gitabo yagaragaye nk'inyamaswa, inyamaswa yayindi, nubwo ari umuzungu yitwa ko ngo yazanye amajyambere, ariko muri ayo majyambere harimo ubunyamaswa buteye ubwoba. Kubera iyo mpamvu rero twebwe akagambane kari muri iki gitabo. Iki gitabo cyuzuyemo akagambane. Bariya bantu rero, bariya bantu Abongereza barunze hariya nk'abandi Israel yarunze muri Israel bagera ku 45, tutazi irengero ryabo, ntawe uherutse kubavuga. Babandi Kagame yajyaga kugura bakajya buri muntu bakajya mu 5,000, noneho n'impunzi bakaba 3,500. Urumva ko ku mpunzi yose baba bayaye amadolari 8,500. Bakagenda bageza mu Rwanda bakabafungirana ahantu bya 3,500, bakabanza bakabibakodesha aho bakingiranye muri gereza babaga babashyizemo, bakabagaburira bakoresheje ibyo 3,500. Yamara gushira bakabapakira nijoro bakabageza ku mupaka wa Gatuna, bakabinjiza mu Bugande, bakajya gupfira n'inzara i Bugande, nta kazi bagira, nta mpapuro bafite. Bamwe rero bashoboye kurokoka baragenda bagera mu Budage, niho basobanuye impunzi zavuye muri Israel, urupfu zapfuye mu Rwanda n'akarengane zagize. Aha rero muri iki gitabo harimo umushinga w'Abanyamerika n'Abongereza uvuga yuko
kariya gatsiko k'abicanyi Museveni na Kagame bazabashakira miliyoni 2 z'abasirikare. Urumva rero miliyoni 2 z'abasirikare hagomba kubamo n'abacanshuro, nibo bariya rero wabonye bashyizwe ku murongo bazohereza mu Rwanda. Abenshi ntabwo ari abasaza n'abakecuru, n'abenshi baracyari bato, baje i Burayi baje gushaka ubuzima, none rero babohereje mu bucanshuro. Nibamara kugera mu Rwanda bazabapfuka umunwa, ntawe uzongera kumenya irengero ryabo. Nibo bazajya bajya guca imitwe muri Kongo, nibo bazajya gutsemba abanyekongo, bakajya gutsemba i Burundi, bakajya gutsemba muri Tanzania, bagakomeza muri za Mozambique hose bagatsemba, kubera ko abo basirikare ibihumbi miliyoni 2 z'abasirikare b'abirabura bagomba kwica abirabura. Nta muzungu uzongera kujya kwisiga amaraso, kuko babonye, navuga ko babonye abicanyi buharwa, navuga ko babonye ingegera zifite ubunararibonye mu bwicanyi. Bishi Bugande, bavayo barica, barongera bariyongeza, bavayo bafite ubunararibonye, baza mu Rwanda babonye ko batugenjeje. Mu gihe cy'imyaka 3 bari bamaze gupakira miliyoni y'abaturage bavanywe mu byabo n'intambara hari Nyacyonga, barakomeza muri Kongo basenya ishyamba. Ibi rero ari ibikwereka yuko ubunyamaswa buvugwa muri iki gitabo busobanurwa n'akagambane kakorewe abaturage bo muri kariya karere, ni ukuvuga abanyarwanda n'abanyekongo. Kuko hano harimo planification, harimo itegurwa, kuko bateguye jenoside yo gutsemba abantu mu Rwanda no muri Kongo, kandi bizanakomeza no mu bindi bihugu. Hariya muri Repubulika Central Africa ntugire ngo ziriya ngabo zihari zitica, zirica, ahubwo nuko abantu baho badafite uruvugiro. Muri Mozambique ntago barwana n'abayisilamiste, barica abaturage, barimo gushaka ubutaka buzaturwamo n'abazungu bazajya babugurishwa, nka biriya bakoreye Kangondo, bagakura abaturage mu byabo bakagira. Ni gahunda y'ubwicanyi, ntimugire ikindi mugira. Tugira amahirwe gusa yuko hari abahanzi babyanditse. Igitabo cyanditswe n'umwavoka w'umwiraburakazi ukomoka muri Colombia, amazina ye murayasoma, yitwa Rosa Amelia. Akaba yaracyanditse, abazungu baramurwanya. Ni igitabo byamugoye kugira ngo agisohore, ariko cyarasohotse. Nagize amahirwe nkimaranye imyaka irenga 15 narakiguze, ariko iyo ugisomye buri gihe nyine urumirwa. Aha naho isomye ibirimo urumirwa, naho biteye ubwoba. Ibirimo ahangaha nabyo n'amarorerwa, ni ibigaragaza nyine yuko abaturage bo muri kariya karere bagambaniwe. Biriya rero bavuga by'Abongereza, mubona Abongereza barimo kuvuga ngo bagiye kohereza abantu mu Rwanda, ni ibintu byumvikana. Bafite abapagasi babo, abacanshuro. Shefu w'abacanshuro ni Kagame na Museveni. Babohereje rero abantu bagomba kugenda bagakoreshwa imyitozo ku ngufu, babishaka batabishaka, noneho bakazatsemba bene wacu basigaye hariya. Ni uwo mushinga numva naba nanahagarariye aho ngaho, nagerageje kubivugaho ku yandi maradiyo. Ahangaha wenda ntabwo ndi buvuge cyane. Aha cyakora niho nerekanye iki gitabo cyitwa Ferocité Blanche, ni ukuvuga ubunyamaswa bw'abazungu. Abazungu mbere na mbere guhera mu 1900 nako mu 1492, donc bamaze imyaka hafi irenga 500 batsemba batari buna muri icumu, ariko bahindura amayeri. Nka Kamelewo nk'urunyaruvu nirwo ruhindura amayeri ukaye. N'inkotanyi nazo jenoside ubu zirimo gukora mu Rwanda yahinduye amayeri, yazanye igwingira, izana amavunja, izana kwicisha abantu inzara, kubambura imitungo yabo, kubasenyera, kurandura imyaka. Niyo mayeri mashyashya yo gukomeza jenoside, kuko nta kindi cyazanye bariya abavandimwe hariya, ni ubwicanyi. Ni nacyo gituma mubona bahabwa umugisha n'amafaranga atagira uko angana, za miliyoni bahora bahabwa nizo gutsemba abantu bo muri kariya karere. Umunsi abirabura bo muri kariya karere, ibihugu duturanye, abantu batazarabukwa yuko kariya gatsiko kari hariya ku nyungu zitari z'u Rwanda, ntabwo kari hariya ku nyungu za Afurika. Nubwo numva ngo Perezida Kagame ngo ari mu muryango wa East Africa Community, arimo abaryarya, arimo kubiga uko azabatsemba nk'uko Kongo yayize akayitsemba. Mwumvise umunyamurenge witwa Kibyeyi Rafaire Verdum,
bishe tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 muri 2021 yari yamaze gusobanura ukuntu bashutse abanyamurenge bakabazana mu ntambara yo mu Rwanda, ariko yabivuze tariki ya 16 na tariki ya 19 z'ukwezi kwa 5 k'umwaka ushize, bamwica tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 k'umwaka ushize. Donc ubwo muri 2021 bakoresheje uburozi kandi batumye abavandimwe be, nuko nguko bamwishe. Ni nka biriya bya Musana Jean Luc ajya avuga ati banteranije n'abavandimwe. Agatsiko rero karacyakomeje mu bwicanyi. Iriya ni mafia Boris Johnson hari hejuru muri guverinoma z'abazungu harimo udutsiko natwo tw'ingegera. Izo ngegera zifite uko zikwana n'izi ngegera ziwacu, akaba ari byo babamo. Ni ibintu by'ubushitani byo mu rwego rwo hejuru. Abanyarwanda sinzi ko tuzabigenza kugira ngo dushobore gukumira iriya gakondo y'u Rwanda igiye kugabizwa abacanshuro batanabizi. Bariya abantu bahunze bashaka ubuzima bwiza ntitubarenganye. Jean Paul Ahuze uvuga uti ntihagire umuntu batera amabuye, ahubwo icyo bagomba kumenya bo bagomba kuburirwa. Nkamwe muri guverinoma yanyu mukababurira, mukabandikira ku mugaragaro mu buryo bwihuse bitarenze wenda kuwa mbere, mukababwira uko bimeze, mukabwira Boris yuko abo bantu nta burenganzira afite bwo kubashora mu rupfu, kuko mu Rwanda nta buzima bwiza buzahaboneka. None se abanyarwanda ubuzima bwiza badafite buzabonwa na bariya? Ntabwo bishoboka. Murakoze.